na me ka adom nyame esan say sei no me adom ba nti ene de me se adom nyame ena me be call asori bi asori no asori bi a ye agidin but ye won sorry bi a nyame wo ho ye won sorry bi so a nyame ni ho enti me be call Ogyaba sorry na 2022 esan se na abrabo no aye de aye nti no me be call Ogyaba sorry na me call Ogyaba sorry no eno so nsem bebre bi ko nyama bebre bi ko siye na etoda won se san sofo we mu no omu kasa utim se ebi wo mu enye no kre so be ne den ubeje so Usia sra na mesro se ne dey subscribe my page me Adom an so se ne be ya upload bi a wonsa ebe kana information bia so me sa be kana me de beba abeso ne information am dey ba ne bi eye beef bi na epija ne ho e wa sofo mienu ente Usia ba be a friend say Glory Lady 88 or TikTok or followers yi pa e na asa ba we pese o kan sofo mienu etibom asofo pese o kom tibom ane sofo pani Adom Kyei ene sofo pani Ogyaba anka sofo mienu de kom ti ba bi a omodwe om ho abawe e kire se na obom paye satam na onnim nyame no na ko bom paye na nyame tie no efise na onti eni fufuro bia enfra nyame na onnim deda no na afei obekasa ne kasa no otwe se okọ Ogyaba asori no enema ye rough man ko pie mo of pani Ogyaba asori do ko pie mo Ogyaba asori ne ode ko ya akoda aso pani no ase abaye kire se wanhu hwe wo ho enu ti ema oba fie be pen be bitina se na eseka bibi pamome na mekwa akọje nkwaje wa asori dem na makọ na manhu hwe de a mepem be de ntina enu ti ne ntina ye na obetina ne be bi na odwe ne hunum no ena ose ote eni bi a nyame ni a da na enwom to ede ma na otoye enu ana osan ka se okoko hu bibi e wo social media no so a ni nyina e twese sofo pani Adom Kyei akoka asem bi asem no ene nam social media no so e kwa kope bi ahwe ena odi kopie mu e wo sofo pani Adom Kyei asori okopie ho ene ne ekosie ene ne okọ Ogyaba ho ekosie nyina eno ena kam ho na yenko ne ekohwemba enti we part 2 enti in 2022 esan say the count part 1 mu say kraman die oni hwefo a okọ amanfo bola mu ekodidi enti in 2022 esan say asori ne ma me ye kraman ti no me ko obi bola mu ekodidi ye na bola na America no na che say asori bi enti esan say Adom nyame atwe ne ho de ene me ka Adom nyame esan say sei no me Adom ba nti ene de me se Adom nyame ena me be call asori bi asori no asori bi a ye agidin but ye won sorry bi a nyame wo ho ye won sorry bi so a nyame ni ho enti me be call Ogyaba sorry na 2022 esan se na abrabo no aye de aye nti no me be call Ogyaba sorry na me call Ogyaba sorry no eno so nsem bebre bi ko nyama bebre bi ko siye na etoda won se san sofo we mu no omu kasa utim se ebi wo mu enye no kre so be ne den ubeje so enti me ko Ogyaba no ena ekoba ne se obi pese okume ena obi pese oye me sei ena de course de bebre ba metwa so enti na afi de wo so ma me akwankyere na me mbeye ebeye Adom nyame me da wase
enti esan say Adom nyame de onim bibia onim ne ma na onim say me de na me do no me die na me do no nanso a sorry church ena ema etiti me ne do no entem esan sa sorry church ne ma me hu say ono nyame nanim na ne chi no bibi wo ho no kra ni say hwe ewiase a ewo mu se wu ni mu a ebefa ono mu nti esan se na me ni mu nti ne efa me no mu ena me breye ba hwe se na Adom nyame edome 2022 this is my brother on the say from 2015 ekakranka na me hu no 2019 2022 and after me be hu say yes my brother no apem I say e ho so nyoma bebre ko so but mint minka into the me twa so 2022 and ekoba and say afi Adom nyame hu say me be or break afi de me ameboa no me ko Ogyaba sorry nyoma bebre e ko so em say me call 1 2 the third and the call 1 2 3 times at Ogyaba's church e wa bokobi enuanom me ko Ogyaba sorry ne be edu fie say Kyei and Adom nyame say dey bi me be meje no ene hono Adom nyame e sha say afi one me be kasa afa enjum enti na nyame do me o na so look at what happened because of the church making me know say ono Adom nyame nanim na ne chi bibi wo hunti o twen no ho and so ono do Adom nyame o say he will never leave us nor forsake us sa pepe na Adom nyame ye maame and afi from 2022 Adom nyame hu say na nyame fault na enye hwe me ko asori no Ogyaba sorry me be fie say Kyei me beda ye ena enyum me sorry ye and me say enyum be to make me spiritual guides it's either the Holy Spirit or yes and ma me nyum na nyum no say Muma yendi yenyanko ponechi Muma yemfa yehuntu nesu na onona owadini naso na onona oh beye usia utie ababa wai enkasa mu another so no ankasa no obi a ososososo if se ne ono nko a na akwa asori wo baabi a wankwa ankowie na wagi asa akwa befufo ebi hya se wo Pentecost o ma ne kwa Anglican ewi achi no o wa asori fufo ebi muso hya se e wo Presby ene oni Presby asori dem o baabi fufo o ko Ogyaba ho o ko na nipa wo ho o ko tu bi no wafie o fie we still enipa wo ho enti se wa ko Ogyaba asori na se ne wo hwehwe no onsan ka eno entre se wo se wo ba na bo ni di ntre se Ogyaba kra enka no kra anase kamea se Ogyaba asori na o ye no efri nyame so peni Adom chedua nso nipa wo ne na so koto wo mu ebi kra mpoti ho ebi wo ho na papa nche okoyi na ensanka na ensenche ne na so to ho iti se wo nyame aye wado na se wako ho no wakwa kohwe ana wo sa koka ne o hwehwe eno so enkire se bra na bebo obi din efa be condemn obi se so peni Ogyaba ekokoti sa video na so na ni ko boso a anya ono so betro shades if say so peni Ogyaba de enim no ye hu ne course wo no ene around ben mo she entem iti so go video we na sa wo bo ni di e de akokanta sophobia obetimi atro shades e de amass of peni Adom chedua se so peni Adom chedua so eni ko bosa video we so a ono so betimi atro shades e de ama Ogyaba kwa kire se de bia o ka se asofo no e daadan na te se ebini we eya ade a ehu hia e wo se wo ba e be ye ka asofo mienu etibom sen e na also ensemi oje no esifa me ehu e wo comment wo na me ka wo se aha e too much it so subscribe ya me so subscribe mam na me Adom na se na be ya upload bia won sa ebetimi aka ko Facebook
TikTok and then ya can na e ho so e too much gh e ya no like so ho e dia ma me da asema kra